Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom. Ndabaramukije bene data muherereye hirya no hino ku isi mukurikira ibiganiro vya Saveur Divine. Muri kumwe na mwene So Pasteur Nduwimana Dieudonné. Turashimiye Imana yo mwijuru vy'ukuri yaduhaye aya mahigwe, yaduhaye uyu mugisha wo kuronka aho twumviririza ijambo ry'Imana rikadufasha kurushiriza gukura mu kwizera kwacu twahawe n'Imana muri Yesu Kristo. Turashima Imana kandi kubw'umukozi wayo Imakire, vy'ukuri Imana yizigiye ikamuha igikorwa, n'ukuri n'umugisha biraboneka kandi biragaragara yuko iriyerekwa ritavuye mu bwenge bwiwe, ariko vy'ukuri iriyerekwa ryavuye ku Mana. Inondwi tubira turangize twabaye mu ijambo ryiza cyane, aho twigiye hamwe ijambo tubwira yuko Yesu Kristo ariwe muco w'isi. Imana yarakoze rero mu bakozi Imana gikoresha batandukanye kugira ngo tugaburirwe ijambo ry'Imana. Ego turasozereye inondwi mu biganiro bya Saveur Divine. Nkuko mubizi turakora guhera ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, tukazosubira kandi ibiganiro vyacu ku munsi wa mbere. Rero dusozera ikicigwa cyuko Yesu Kristo ari umuco wacu. Nagomba ngo dusome ijambo ry'Imana aha muri Matayo igabane ca 4 ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 16. Aravuga ngo yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aja i Galilaya, yimuka i Nazareti aja kuba i Kapernaum hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Naftali, ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike, ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Naftali aherereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani, i Galilaya h'abanyamahanga. Abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Amen, amen. Hano ku murongo wa 16 havuze ngo abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Amena, aleluya. Nkuko ino ndwi tumaze iminsi tuko turigira hamwe ko Yesu vy'ukuri ari umuco w'isi, natwe ko turi ngaha ku isi nk'abamaze kwakira uwo muco, turiho vy'ukuri twerekana uwo muco. Rero ni gitangaza. Muri aya majambo turabonye vy'ukuri ingene Yesu Kristo ngo hageze igihe Yohana amaze gufatwa agashirwa mu ibohero, hageze igihe aho Yesu yimutse aho yari asanzwe aba, yarimutse ava i Nazareti aho yari yaravukiye, aho yari yarakuriye, aja kuba i Kapernaum, aja mu kindi gisagara, kuko nkuko mubizi Yesu aho yavukiye iwabo bamwe ntibamwizera, ko kumbura bari bazi abavyeyi biwe mbere na bene wabo basangiye amaraso, vyari bigoye nuko bamwizera. Rero Yesu arimuka ava Nazareti agenda kuba Kapernaum. Uravye neza mu butumwa bwiza uza gusanga Kapernaum niho hantu Yesu yakoreye ibitangaza byinshi cyane gose, kuko bari bamufitiye inyota.
renga tubonye igihe yimuka akagenda na Capernaum hari ikintu cyabaye gikomeye ngo arabandanya ngo agiye mu gisagara cy'Abazebuloni Abanafutali bari hakurya ya Yorodani Galilaya ngo abanyamahanga ibiri yatangaje tubwiye ngo yasanze abantu bicaye mu gihugu cy'umwijima mu gitutu cy'urupfu uvuga ngo icyo gihugu cyose cyari ku nkengera ya Yorodani abantu baho bose bari mu mwijima ntibari bafise ibyizigiro by'ejo tuvuze ngo umwijima si umwijima uyu tubona umurango nijoro bego nikigereranyo baduhereza bavuga ngo dutahura ariko ubundi wari umwijima wo mu buryo bw'imwemu kwari ukwihebura gukomeye mu buzima bwabo bano bene data ikintu gikomeye kandi gihambaye iyo intambara zibaye iyo amahanga ateye y'Abisirayeli bobo nibo intambara zashikirako nk'akarorero ni nk'uko muba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda cyangwa uherereye ugasanga hariho kuri frontière rero iyo abantu baje gutera igihugu cyanyu bashikira ku ma province asanzwe ari kuri mpande ya frontière rero niko byari bimeze hano Zebuloni n'Abanafutali ahantu baba hari kuri frontière imbere yuko ushika mu gihugu hagati nibo ba mbere wabanza gushikirako rero kubera kenshi hakunda kuba intambara zose zakunda gushikira kuri abo bantu kuri iyo miryango yaba ku nkengera harageze igihe barabura ivyizigiro baradendebukirwa barihebura cyane rero igihe Yesu yaza yaciye aho nyene birivuze ngo abantu bari bicaye mu gitutu cy'umwijima bari bicaye mu gihugu cy'umwijima ngo babonye umucyo mwinshi amena Yesu rero no yazanye umucyo n'ivyizigiro aho hantu hatari hagira ivyizigiro bene data inshuti z'umusaraba Yesu by'ukuri niwe mucyo wacu niwe mucyo w'isi rero igihe cyose mu buzima bwacu ngo ndabwiye kino kintu gitahure abantu bose batarakira Yesu Kristo bashaka kuba abakomeye bashaka kuba aboroshe bashaka kuba abatunzi bashaka kuba abakene bashaka kuba abantu baruraniwe mu bifatika mu biboneka ariko utarakira Kristo ni ukuvuga ngo uba ucicaye mu mwijima gushika Yesu aje muri wowe ataraza muri wowe bawicaye mu mwijima ariko Yesu aje muri twebwe tuva mu mwijima tukinjira mu mucyo wa Yesu Kristo kuko Yesu abagerereye mu buzima bwacu nabo tukagerera muri we Imana ishimwe cyane mu Banyefeso 5 ku murongo 8 gushaka umurongo 9 ijambo ry'Imana rivuga ngo kera mwari umwijima aho mutahura iryo jambo rirakomeye ririmo guhishurirwa bitubwiye ngo nuko kuko kera mwari umwijima ariko mukaba muri umucyo umwami wacu mugende nk'abana b'umucyo tutarakira umwami Yesu twari umwijima twagendera mu mwijima bane majambo biriya mbere yatangaje iva ngo kuko kera mwari umwijima ni kuvuga ngo umwijima yari personalite yacu cyari cyo turi yari kamere yacu twari umwijima aho tujya hose twatera umwijima ariko twatera umwijima ariko igihe Yesu yaza muri twebwe birivuze ngo twahindutse umucyo uno munsi rero ibiri kivuga neza ku murongo w'9 ngo kuko imbuto y'umucyo iboneka mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri ubu rero kuva igihe twakiriye Kristo twahindutse umucyo ariko kandi iyo mbuto twakiriye y'umucyo ngo ibonekera mu ngeso nziza no mu kugororoka haleluya rero bakunzi mukurikira ibigano bya Saveur Divine aho muherereye hose nabwo mumenye yuko utagira Yesu wicaye mu mwijima ariko Yesu yaraje kugira ngo ntugume muri uwo mwijima ahubwo wakire umucyo w'ubugingo bwawe gutyo maze kwakira uwo mucyo uba wakira imbuto y'umucyo muri wewe bituma utakibandanya kuba umwijima abo guhera ico gihe uhinduka umucyo ni ukuvuga ngo iyo uvuze umuntu yumva umucyo iyo ukora umuntu abona umucyo iyo uganira n'abandi umuntu abona umucyo aho ukora ku kazi aho mukora babona umucyo umuryango aho ubaye bakabona umucyo kubera ngo uwo mucyo wiyerekanira wigaragariza mu mbuto yawo ariyo kugendera mu kuri no kugororoka Imana irakoze cyane gose
yaduhaye indwi nziza. Ndizeye yuko uyu muco wakomeje kururukira imitima yanyu muri ndwi uko twamaze tuko turiga ijambo ry'Imana. Rero reka mukomeze kumenya yuko biravuga neza muri Yesaya 49:6 avuga ngo kuzana abatwara inyagano ukabagarukana sico cyonyine nagushiriyeho, ako nagushiriyeho no kuba umuco umurikira amahanga yose. Je nawe rero twamaze kwakira uwo muco muri Kristo, turiho ngo tumurikire amahanga yose adukikuje. Nuko rero ku muco wacu wigaragarize mu mvugo zacu, mu mibano yacu n'abandi, abatubona bahimbaza Data wa twese wo mwijuru. Murakoze, turabashimiye ko mwabanye natwe muri bino biganiro bya Saveur Divine guhera ku wa mbere gushika umunsi wa gatanu. Tuzosubira kandi ku wa mbere. Yesu abahezagire. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu, reka umuco urasira umuntu wese yakurikiye ibiganiro bya Saveur Divine, uyu muco ukomeze kwiyongeranya mu buzima bwacu. Abatubona bose bamenye ko uvyagiye muri twebwe, ukorera muri twebwe, kandi uri Imana yacu. Turagushima, turaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire.